November ni somni pali ni lai ni ani ngai thatu le view tu zong te in zawa in du sangna chipai kan bu ka cheu Myanmar ram buaina le indona thu thar ngai thaleng Myanmar Military Council sarkar chuan motorbike two-wheeler chuan dan chungchanga khuak khirna dan thar an siama chu chanchin chu adar chak hle Khovel News dangdai takatling pha ani chu khuak khirna chu atir chuan iangon khopui chunga veng hrang-hranga chau ania tuna chuan iangon mai ni tolowin tanin thari Sagain Makku Irrawaddy le Mandalay region mai baka Burma ram chung mun hrang-hranga hman tur ani anti he thupek an chuana hi mipuinol pui atangin sipai sarkar dulawa dodal pol civilian resistance fighter holaka military council hnuaia security force te inven himnana siam ani ber chutianga PDF kan tiang chi mipui veng him tu pol ten motorbike manga sipai fir fiak te bom le silai nen an bei fo taka wangin hetiang ruang mana hi siam ani tia thu don ani chu an dan thara chuan mipa akhal tu in mipadang aphur tur ani lo ti te meichia akhal tu in mipa aphur tur ani lo ti te mipa in akhal chuan meichia ahnunga achuang thei ti te meichia akhal tu ani chuan meichidang achuang theang ti te ani khothen khata chuan motorbike chu soilo ke pathum nei auto rickshaw po kongpui dunga khal an phal talo ni in thudon ani motorbike hi taxi anga manga eizong hi Myanmar rama hian an tam maya chu tiang bokin mani motorbike nei zo velo te tan taxi motor man ai two-wheeler taxi an mang tam zoka motorbike taxi chuan man tlom dawin an veivak zung thei thin bok ani hetianga mipa in mipadang two-wheeler a an phur theilo chuan passenger atam zoki mipa an isia kan eizo nei na tuar hle don ani anti Myanmar President Win Min le State Councillor Aung San Suu Kyi te thuk buai jinga Natural Disaster Management Law Section 25 chu December ni ruka achung thu rel felin thutlu na siam ani don thu an ukil thiat nai vai then khat ne na tagin don ani November ni somni pani khan nei bito special court president Win Min le Aung San Suu Kyi te chu Natural Disaster Management Law thu boi chung changa an thiam thu court ma an soi zo towa court lamin thutlu na siam hun turpo apuang zui ngal bok ani he thu boi section 25 a hian thiam lo an chang ani chuan atambera kumthum chung tan theina nia November ni somni pania court nia chuan Suu Kyi chuan ama an puna import le export case pania tan a thiam thu court a soi chuak bok military council in Suu Kyi equal te chu media nena in belo tura an lo khap to wangin Suu Kyi thu soi in soi fia dan kim chang chu hriat thei ani lo International Police Force Interpol General Assembly a Myanmar Police Council lama Police Chief Deputy General Thanhlai atel don thu hriat ani nuwa Myanmar Military Council chu Interpol atanga bantir turin Civil Society Paul Zani chuangin November ni somni pani khan open letter an theluta Interpol Chairman Kim Jong Yang Secretary Jarjan Stock Interpol Working Committee le Interpol member ram hrang-hranga open letter thon tu Paul Jing a hian 8,888 Generation New Zealand Action Committee for Democracy Development ACDD le Ilbani Karen Paul Tetelin Civil Society Paul Zani Pakwa Velin Mingzia Kin Ngen na an thelu tani November ni somni pathuma tanga ni somni panga thlenga avoi somkwa pangana Interpol Assembly nei tura Northwest Regional Headquarter muna operation atana kai hruaina petu
Number 6 Operation Special Team Commander ni bok Deputy General Than Hlai chu Myanmar Police roi tu ni in atel don ani he Interpol International Criminal Police Organization pola hian khovel ram chang za sum ko pali antela tho ho na thatak nei theizel turin kumtin in mukhomna assembly an nei thin ani November ni somni pani tlai lamda level khan P do tara rilo zuar nu pa te chu kalei People Defence Force ten an thian fai warning voi ni an petwa an zom du lawani an then fai nu hian an ina rilo thanem takpo an paisak vek bok Burma sual sipai ten thu nei na mi pui sarkar an chu saknuwa kalei biala rilo atluar ema khothen khata peichon kong sira in chiu mai te mutur an tam ani heng azua tu te hi dan le dun law and order keng ko tu to lo chu mangtang kain an du tokin rilo an the data ani ani nu pa hi dealer lian an nia warning voi ni pek an nia heng rilo zuar te hi namle ram phasan tu dik tak te an ni ti in PDF kalei tu puang tu chuan a soi Burma sipai le an hnuai thok pure soti gang rual te omna hun pakhat sagain drum le maku ram ri kiok piau khobulami chu pathian ni ni somni pakhat jing khan mi pui sipai tang rual pol te chuan an lu chil thuta an in kap na sa hle he in pe na hi anasa hlia Burma sipai mi panga thin kalei region a sipai tang rual pol mi pahni in nunna lam nunna an chan ve bok November ni somni pakhat jingda som khan PDF kalei YDF le tang rual pol dang te nen in thurwalin kiok pio khomun then khata anuta kiok pio kho huam chunga mi kho thlang lama om han thawadi khuwa Burma sipai tombu pakhat chu mi pui sipai tang rual pol in ral thuam lian mangin an kanua tlailam dar khatvel khan an tol le santa ani kiok piau khua hi sagain ram le kalei region maku ram gango region ramri depa omania helai hmuna hian civil mi cheng tu ma anom lo Burma sipai te le pio so thi gang rual khosakna hmun ani thu don ani November ni somni pakhat pathian ni khan nu pakhat naw nei mai to tur naw nei tura damdo in pan me chu kong laka Burma sipai nun rong hovin an ka thu don ani an ka fu tak nau te nu hi athi ma in doctor ten nau te an zai chu sakmana nau te hi dam dakin an zai chu sakmana ni ma se anu in afa mel a muman talo thung Burma sipai hovin an ka lum tak nau te nu ming hi do tun endra ko kum som thum pangami ania ama hi Saudagon 204 Palimon apartment a cheng ani nautenu don tun yendra to hi nautenei mai theidin muna adin to wangin doctor teronin damdoina nautenei tumin motor nen an kala damdoin an panna Burma sipai ho hian amit bula an lo ka pani naute an zai chua tanga reilo te hnuwa thi zuita ani tun endra kyo kumsom thu pangami hi BA Public Administration ni in Diploma Computer System NCSS thatakin azirzowa Telenor Company Myanmar Assistant Manager thoklai mek ani China le Association of Southeast Asia Nation ruai tu te chuan tho tran ni atang khan Myanmar ram ayo telawin virtual summit anei summit nei tura hian China chuan Myanmar sipai ho tu chu telvelo turin ngen ma se Asian ram te chuan China ngen na Myanmar sipai ho tu telve tura ngen na hi anrem ti theilo ani Asian summit nei me ka khan Myanmar Commander in Chief General Min Aung Hlaing chu tel alo ni to lo bok member som pakhatomna Asian hian April thla khan Myanmar a sipai sarkar adin huwa tual chung boina thleng te ti to pani theidan tu chu General Min Aung Hlaing hi soipuin malak na tur imrem na po an lo siam pui ani ma se sipai sarkar hian inrem na an siam te hi an zom lo wangin Myanmar laka an lung oi lo na lan tirin samita po an telve talo ani
China to ASEAN Summit a hian Myanmar sipai ho tu hi tel turin ti ania na se Indonesia Malaysia Singapore le Brunei te chuan an du lo ani Myanmar a civil sarkar ayo turadin National Unity Government NUG chuan China in Myanmar sipai ho tu tel aro chu soiselin ati diklo ani antia Myanmar sipai sarkar chuan ASEAN an thlop lova China le ASEAN tan thil tha engma an thlen lova tual chung buaina che an thlen ani ti in National Unity Government NUG tu puang tu Dr. Sa chuan asoi Khovel ram chanchin thar dang ngaidom tak tak ngai thak chun zomang Haiti rama October tha Christian missionary ruk bo som pasari jinga pani chu chuazalen ani thu Christian Aid Ministry chuan asoi thu chu an siama Christian Aid Ministry chuan ruk bo jinga pani chu ani thu le chu ani na chan tak kero an na ria lo thu asoi an chu awanga kan lom rual hian an tren mek mi som panga te chu ril ru an om rengani ati ruk bo te hi American mi som poruk le Canada mi pakhan ni in an zinga hian nau panga an tel October thla khan nu cham in an tlo holam chu ruk bo an nia an driver Haiti mi po an man tel ani missionary te rubo tu Paul 400 mojo chuan an mi ruk bo te tlan chuna tan hian mi pakata US dollar makta duai khat zel a phut ani an Paul ho tu chuan an thil phut hi pek an ni lo chuan an mi ruk bo te hi tha veka an lo vo to ani Haiti rama misual rual Paul rang kai hnoi thila poi khoina le tharum thona a thleng fowa US sarkar chuan ven hina lam that tok lo wangin an mi le sa ta chu Haiti ram chu san turin alo ngen to ani ka liam ta je tom ni khan Canada point Haiti rama an embassy a palai poi mo ti lo thok tu dang da chu an hruai ho vek don ti an lo puang to bok Afghanistan Taliban sarkar chuan thu pek thar siamin an ram chunga television drama ti chuwa meichia te in lan a khap hei ba ka hian meiche journalist le presenter te po TV a an in lan donin an lu tuamna head scarf mangvek turin an te bok Taliban hian kumin August thalai hola tang khan Afghanistan a sarkar thuneina an hne chuwa sarkar huam zau jok siam in tiama se thuneina an chanhu loka meichia te chu school kal chhun zom ri lowa in lama om turin an ti ni sangkha zukwa somkwa chowa thuneina an chanlai khan meichia te laga khuwa khirna khau tak semin le khazir an khap sakba ka na thoka an chu an khap sak bok ani thupek ti chhuwa thara hian television channel tana dan paria semin Sharia Islamic law kalzong le Afghan soisel zonga film ti chhuwa khapania mi papo an taksalong ti lan an khabok comedy entertain show po Islam sakwa le Afghan ram soisena le deu sona lam hoi ti chhuwa khapani bok foreign film namdang nun phung chola tumna po chhuwa phal ani lo bok Afghan television channel te hian rampon drama meichelam chanate an ti chuakna sa thin le a Marse Taliban ten thupek an ti chhuwa thar taka wangin an ti chuak chhun zom theidon talo ani meichia te khuwa khirna an siam le chungchanga soisel an tok na sa lea na se Taliban te chuan heng te hi hun reilo te tana siam lai lok mai ani thule na tho na mun le pon lam boruak chu meichia te tan a him to kem ti chian phot na tur ani ti in an soi ve thung All India Majlis e Ittehadul Muslimin AIMIM President Asaduddin Owaisi chuan India sarkar lai pui chu Citizen Amendment Act CAA nuk dok tura ngenin an nuk dok lo ani chuan mi puilung oi lo ten sahin ba ka hun rei tak lung oi lo na an lan tir ang khan an huai hole don ti soi Citizen Amendment Act du lo na lan tirin kum sang ni som pokwa December ni som panga tanga sang ni som ni March ni som ni pali thleng khan Delhi sahin ba ka lung oi lo na lan tiran ni towa henor hi Muslim meiche te kai hruai niin
tharum manglowin sahin baka kongpui poimo te hun rei tak an dang ani YC hian baru bunki a mipui hma a athu soina BJP sarkar chu farm law pathum an suit ang boka CAA suit ve turang enin suit ani lo chuan sahin baka thil thleng angkhan Uttar Pradesh an thlentir ve don ti soini sarkari National Population Register NPR le National Register of Citizen NRC chungchanga dan an siamani chuan kotlaya kan pungkhom le ang sahin baka kan lan ti le mai ang kei ngei po amuna hian karon kalang ti in YC chuan soi nakum sang ni somni pahnia State Assembly in thlanei tura party danglen tho ho dan tur thule in biangna an nei mek thu a soibok kum sang ni somni pahnia Uttar Pradesh a chuan Assembly in thlan hi nei ani dona kum sang ni som pasaria Assembly in thlana khan BJP chuan sitom zong zali pathuma zathum som pahnin la Samajwadi SP in si somli pasari Bahujan Samajwadi BSP in si som pakwa Congress in si sari chau an la thei ani Guwahati High Court Aizawl Bench in January ni somni pasari sang ni somni pakata Mizorama luisom parukam Reserve Forest ni thin a thiana thu pek khin le na chu Guwahati High Court Aizawl Bench a vek ngai tu atran anita January ni somni pasari sang ni somni pakata thu pek hi akal tlang ani chuan Mizoram sarkarin tuirial hydro electricity project a zang na dom na tan cheng noi sang thum chuang a sen bel angai don ani Environment Forest and Climate Change Minister TJ Lalnun tuanga chuan May ni sari sang ni somni pakata press meet te zona achana Guwahati High Court thu pek khingle turin ma anlak thu alo soi towa pong khinlet mai thei ani lowa uluk taka case zir chenga imbo sayatul COVID-19 awangin imbo saina akal chak thailo department chuan lui kamte reserve forest ni ti lo hi tha kan tilowa chu wangin khinlet ngei kan tumani ati High Court thutlu na chungchanga yen Central YMA chuan Mizoram sarkar in malak atum lo nia an hriata wangin thupek suit ani theinan Guwahati High Court thupek khinlet an lo tum han bok Reserve Forest ni thin thiana thupek khinlet na hi Guwahati High Court Aizawl Bench a thotan ni khan phar ania ma se Mizoram sarkarin document thelu bel adu wangin thutlu na siam ani lo Mizoram sarkarin document a thelu bel nuwa thupek khinlet na chu ngai tua le ani dona ngai tua hun tu ruat alani lo thu kan don danin Mizoram Chief Secretary in August nga sang ni som paruka order achu ale January ni somni pariat sang kha zakwa somru panga a notification ati chua the Mizo District Forest Act 1955 a section 10 ka chu mi zaruk somriat pakatin Guwahati High Court an khingani the Mizo District Forest Act 1955 chungchanga sarkar order le notification chu High Court in a thiata chu wang chuan mi zaruk somriat pakat hena zangna domna cheng nuai sang thum chuang Mizoram sarkarin a sen bel angai don Chief Secretary order le January ni somni pariat sangkha zakwa songruk panga a notification ang chuan tuirial HEP siamna tana ramlak nei tu mi zaruk somriat pakhat teram chu reserve forest sunga ani wangin zangna domna andong theilowa mi zaruk somriat pakhat chu Guwahati High Court an zol ko ani High Court chuan thutlu na chiamin mi zaruk somriat pakhat chu an chaka mi zaruk somriat pakhat hena Mizoram sarkarin zangna domna apek angai don ta ani ole viewer te hne nangen na hanze vele tiang kan channel mina surprise saklo viewer te jinga khan in lo lawm chuan subscribe ti kha milo me saka mino subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chuwa tin kan video upload thar te hi in lo muwa in lo don ngal zel theina turin in tan po arem chan jok na tur ani dona chuwang chuan notification bell kha in metanga ola in da don nia